Turabashimiye mwebwe mwakoze subscribe kuri channel Oya Wasirimu. Umudepite w'umunyamerika w'umurepublican Ron Jackson uherutse gusura Kinshasa ndetse na Kigali mu buryo bwihariye, yatangaje ko atizera ko Kongo ifite ubushobozi bwo kugenzura uburasirazuba bw'igihugu, kandi ko niba ikibazo cy'abanyekongo baho bavuga ikinyarwanda kidakemutse ibintu bizakomeza kugorana. Ibi Ron Jackson akaba n'intumwa ya Donald Trump muri rejo y'ibiyaga bigari, akaba akuriye komisiyo ya serivisi za gisirikare y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ubutasi ndetse n'ibikorwa bidasanzwe. Yabitangarije mu nteko kuri uyu wa kabiri ushize ubwo yatangaga raporo ku ruzinduko akubutsemo ati, nizera rwose ko guverinoma y'i Kinshasa nta buryo ifite bwo kugenzura akarere muri iki gihe. Ati ntabwo ifite amikoro cyangwa ubushobozi bwo kugira uruhare rwose ku bibera aho ngaho. Turabizi ko Uganda ikura amabuye y'agaciro aho u Rwanda narwo rurabikora, u Burundi nabwo umuntu wese arabikora, kandi nta kintu na kimwe gishobora kubahagarika. Yakomeje agira ati, ndatekereza rero ko guverinoma ya Kongo ihagaze nabi. Uyu mudepite kandi yagarutse ku kibazo nyamukuru gikomeza guteza amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cy'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kwimwa uburenganzira cyangwa kwemererwa nk'abandi banyekongo. Ati, ndumva narumvise ko abantu bamwe bo mu burasirazuba bwa Kongo batemerwa nk'abanyagihugu ba Kongo, kandi ahari ko hari u Rwanda mbere y'uko imipaka igabanywa mu myaka myinshi ishize, kandi murabizi kiriya cyari igice cy'u Rwanda, ariko nakubwira ko igice kinini cya Uganda nacyo cyari u Rwanda. Nyuma yo gukata ubu ni Uganda. Abo bantu bahise bihuza kandi bafatwa nk'abenegihugu ba Uganda, ariko ibi ntibyabaye muri demokarasi ya Kongo, kandi ndatekereza ko icyo ni kimwe mu bibazo bikomeye ku bijyanye n'ubutunzi. Rero mu rwego rwa gahunda ya leta ya Kinshasa ishaka gukuranamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ron Jackson yagaragaje ko ukurikije ubutunzi buri muri Kongo bubarirwa mu matiriyari y'amadolari, yakabaye ari kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi, ariko hari ibintu bigomba kubanza gukorwa ngo igire nubwo atabizi neza. Ati, kugira ngo ibyo bibeho ndakeka uburasirazuba bwa Kongo bukwiye kuba ahantu umuntu wese yagira inyungu mu ituze ndetse n'umutekano n'ubushobozi bw'uko ibigo byaza bigashora imari muri ako karere. Kandi iyo mvuga buri wese ndavuga demokarasi ya Kongo, ndavuga u Burundi, ndavuga Uganda ndetse n'u Rwanda. Twese turabizi ko uburasirazuba bwa Kongo ari ahantu hadafite ubuyobozi, kandi nizera rwose ko guverinoma ya Kinshasa idafite ubushobozi bwo kugenzura ibiberayo. Ron avuga ko usibye ikibazo cy'umutekano, akarere nako kagomba kungukira ku butunzi bwa Kongo, bigakorwa mu mucyo mu rwego rwo guca gusahura umutungo w'igihugu, kandi haba abanyekongo ndetse n'akarere bakabibonamo inyungu. Ati, aka gakwiye kuba akarere gafitiye inyungu buri wese, kandi buri wese afite impamvu y'uko hariya hatekana. Kandi ndakeka sinzi igisubizo kuri ibi neza, ariko ndatekereza ibihugu by'ibituranyi nabyo bigomba kubona inyungu mu mabuye y'agaciro byo mu burasirazuba bwa Kongo. Baba bafite ubushobozi bwo gushongesha amabuye agashongesherezwayo cyangwa ahandi. Ndavuga ahari ubushobozi bwo gushongesha muri Kongo, hari ubushobozi bwo gushongesha mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Uganda mu bibera hariya. Kandi ndakeka ko buri wese afite inyungu ahantu hatekanye. Ron kandi
yahishuye ikibazo gikomeye cya ruswa yamunze abayobozi ba Congo bashyira imbere inyungu zabo gusa, harimo n'ubuhamya yahawe ari Kinshasa cy'akaga kimwe mu bigo by'Ubusuwisi kihakorera cyahuye nako. Ati usanga ruswa aho ugeze hose. Igihe nari ndiyo natunguwe urwego ruswa iriho. Muri iki gitondo navuganye n'ikigo cy'Abasuwisi bambwira ko ikigo cyabo cyari gifite agaciro ka miliyari 18 z'amadolari, hanyuma mu mwaka ushize babona fagitire y'imisoro yishyuza ikigo cyabo miliyari 80 z'amadolari. Ibintu bitumvikana, sibyo? Barabyanze barashyikirana bayageza kuri miliyari y'amadolari, nayo akubye inshuro 100 zirenga inyungu babonye mu mwaka. Yagaragaje ko kandi ko muri Congo hari ikibazo cy'imikorere y'ubutabera, utakwizera ko uzahashora imari ngo nugira ikibazo urenganurwe. Nta kogama abayobozi n'imiryango